Nā wai te iwi I whakatumatuma, kātahi ka whakatumatuma ke atu I te tatanga mai o te wā e horahi atu ai e ACT tā rātou pire mō ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Hei tā etahi o ngā kai whakawhiti reo o te motu, kei te tino he rawa atu, etahi o ngā meka, me ki, e whakatairangatia ana e ACT e tautoko hia ai taua pire. Hei tā te hunga whakawhiti reo nei, e arahi ana a ACT I te marea kia kūware kia atu rātou ki te tiriti. Anei rā tā tātou tūte tōranga pū a te o Kiwa McLean. Kano hikitea he mātanga ki te reo rangatira. Koe nei taku takoha ki te reo Māori, koe nei taku takoha ki a tātou. Kua tau hoki te āwangawanga nui ki te pire, Treaty Principles. Ko te āwangawanga me te whakatūpato I tēnei wā kia tūpato. E whakatūpato ana te kāhui kai whakamāori nei te kāwanatanga I tana tono kia tuhia anō tia ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Kau e tini hanga tia te tiriti o Waitangi. Kau e takahia te āhunga kupu I tuhia, I waituhutia e ngā pake I o rātou rā. A mena ka whakaurua, me whakae te pōti I runga I te whakaro tūturu a tēnā ara te conscience vote. Kua whakamahia e ACT e tahi whakapākehatanga o te tiriti e pai ai tana waihanga mātā pono hou. Hei tauira kia riro mai ai te rangatiratanga o ngā whenua me ngā taonga ki te katoa. Those are the salient parts that we need to debate. I've always relied on the translation by Professor Sir Hugh Kawharu, which is on the Waitangi Tribunal website. It's been there for 40 years. I roto I te reta o kawa ki te Premier koni atu I te rua te kau ngā kai whakamāori kua tūhura ake, he paku noa ngā wāhanga o te tiriti tūturu kua whakamāramahia e ACT I roto I tā rātou pire. Ko te hehe ki āta whakaaro te kāwanatanga. Ki āta pāni anō te tiriti o Waitangi. Ki hoki anō ki ngā whiriwhiri o te rōpu whakamana. Ki hoki anō ki te tepu. He take tēnei kua kaha a te tia e te tokomaha I ngā marama tata nei, mai ngā roia Māori tai atu hoki ki te rōpu whakamana I te tiriti o Waitangi. Me te hae a ki ana te kāhui kai whakamāori nei te Premier, kia parea tēnei pire ki te ipupara. We haven't had any discussions or decisions around that bill in Cabinet, so that has not been a focus of conversation at this point. Me tonu a tātou ture ki te tika, ki te pono. Ki te turakina tēnei me te tiri o Waitangi, ki te hoki anō, ki te kore. Ka raruraru katoa te ahe o tō tātou nohotai. Angara e tū mai ana. He raruraru tino nui kei te hae. He raruraru nui hei whakatika mā te kāwanatanga me te iwi Māori whānui tonu. Te o Kiwa McLean, te karere.